شنوندگان چنل رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا ایرو هفته مجدار 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده. hemen uçan serisi bir peşkeş bikendem de mazadi arebe rapoya. Sozdar Avesta gurt ve 25 مجدار به اوروش کو هر زده مر رخندای نخو بده. اندما کنسرت سرکاتی گشتیه که سوزدار آوستا بشتاری برنامه استریک تیوی بو گود پیشتر 44 ماهان مکار بو آگاهی اجره براپو بگیرن بگومان پیکاتن آوی هفدیتن به حیسانی نبو. هفدیتن مافی قانونی یره بر آپویه لدولت آترکا فاشیست قانون انخوابن پیدی که او دخوازن هفدیتن لهم بری گرمه تفگرامه ریبرمه وکه شانتاجی بکار بینن. جبو پیکان آزادی فیزیکی ریبرتی و اولکا او اولکرنا جیان او تندرستی آوی به هزاران شهید هاتنداییم به هزاران گرتی هنه گلمه هر روش لقادان جن جوانین برخودر تتکوشن به پیشنگتی پنگا و ریبر آپور آزادی فیزیکی ریبرتی گلمه تفگرامه گرلین آزادی این کردستانه لبرخوددن او ده انجام و برخودان دیجی هفدیتن بریبر آپور هاتی کرن بریا هفدیتن المجلسا ترکیه دستلاتاری اردوان باحچeliya فاشیست هن گوتن باحچeli سلاوک دا لبردنا و رای گشتی دا اتمسفره که ولی هاتا فرانده کو مینا پیواجو جنو و دسویدکه پیش رجی گوت برا ریبر آپور بیل مجلس باخ و خواستن بریا هفدیتن بردوامیا گلو تشتکه نو هیه بافرینن ریبرتی بریا پاره برازیه خواه Ömer Öcalan peyamekşan dugut tecid devam dike eğer şart Ömer beni afrandın ez xoti ve heza teorik u pratik emeku bevajı şer derbasi ser zemine hukuku siyasi bikim. Avesta gut gore berapo be vesekin u helvesta xo maske de slatarianiye xwari pişti mesajı reberti hevserukatiye kece keji da xuyanek da gut ko evli pişti bir yara reber apone levan çiker erişen hovane da ne desbekerin u nişandan ku gutinin çıkası derevin yani de siyasete inkar utirnekine de ısrar diken. لستراسبورگ نوبت آج با آزادی ریبراپو بردوام دیگه و هفته چالاکی لسرنا و مجلسن هرمه ین سنگالن جالی کسن بناوه ندیم چوراک مزافر چنار او دeniz erkilç hatta devir girten. Kome daxuyani ek dahu god hoye ke gele kurd em daxuyani irade edin rebertiyame irade ameye. Em hemu biryarın rebertiya xo bu pejirinin. Gele kurd hemu jibo azadiya fiziki rebertiyame li serpiyane. Devem xabaten xo bu dominin he her وها چالاکران جبو تبلیغونه مشاکو و دی 16 مجدار دل کل نور درخواست جبا کردن. برخودنا الیه دوام دیگه اما حتی سرکفتن لبر خواب دنگری الیه سی روژن ندیجی داربه قایوم لبر خوده او د توای روژه ده چارنایا باسنه چالاکی خود اوماندن گرسیا گل گول پیشی آوانیا دن پارتی کومبو حتی به چاریا باسنه مشیان میتینگ کرن ده میتینگ ده هفسروک دن پارتی الیه مصطفی مسعود تکیک آخوی گود لیمنن دردی کوین هولی دشبن سردما داربه فاشیزیا 12 ایلونه پشت هفشاردار تاتوانه مومین ارول آخوی گود اگر هیویامه یا آواکرنا پاشه روژه که به هفره هبه ارژی بریزگرتنا جیوینا گر رد کاره به چه ببه پشت پارلمنتر دن پارتی زینب oduncu آخوی و سوزا بلندکرنا تیکوشینه دا هفشاردار الیه yeşil ışık دست شانکر کو elbette havayı politikayın kayyum kabul naken پشت هفسروکا گشتیه ده پپه keskin bayındır آخوی گود تو ایروش و سیاست قیوم نکردن تیکوشینا مبدر رواستاندر ابه به تیکوشینا خود سلطاریه فاشیستیک ببن بر خودان ریا رومتیه و ام حتی سرکفتنه لبر خودن Milisyen Azadiya Kurdistan'ı Mağd Alihe Dergaya Kayyum Etkileşmiş Bekir Ukaya Mağd Kayyum ve Biçer Geliyor Mehmet'a. Geri bajir kulledi jideste serkina şaredariye Alihe Roj li peşiya şaredariye li ber xededin bi ciwan an re li kolan an li ber xededin. Geri semaken kul mutaqi emedi Türkiye hilal karşıyaka petrolken bağlar Türkiye Pazeriyeri Bayındır Cudi u Petrol'e kudanina barikatan Reygeltin Üniversiteden erişim polisindir.
Ciwanên ku tîmî duruşmeyên ji serokapor rê serokjiyan nabe ciwan fedayînê lêber Apone qayûm ve biçe gelê bûnê û PKK gelê gel li vir e berskirin li taxan agir pêxistin. Milîsên Makê bi borên Milîsên Makê bi bombeyên destşekirî û fîşekên hewayî bersiv dan êrişên polîsan a bi gaza îsotê, toma û guleyên plastîkî. Ciwanên Wanê li kolanan li ber xwe didin. Ciwanên Wanê tevaya rojê li dijî desteserkirina şaredariyan li kolan û li gelek taxan çalakên protestoyê li darxistin. Ciwanên ku li taxên Xaçort, Karşıyaka, Terzioğlu, Bastancı, Şabaniye û Gündoğdu taketên qadan û duruşun berskirin. Polîsan êrişî ciwanên ku li taxan barîkat danîn û agir pêxistin kirin. Ciwanan bi kevir û fîşekên hewayî bersivdan êrişa polîsan berxwedana li taxan heta derengiya şevê devam kir. Li Ferqînê îstasyona Basê hat şewitandin li dijî desteserkirina şaredariya Mêrdînê el û xelfê li çar aliyên Kurdistanê çalakî dewam dikin. Li dijî darbeya qewîmiya desthilatdariya AKP MHP li navçeya Amêd Ferqînê ciwan dakêtin qadan û agir berdan îstasyoneke Basê. Milîsên ku li taxa Yenişehîrê meşiyan îstasyona Basê şewitandin di navbera milîsan û polîsên dewleta Tirk de şer derket çalakî qîrîna duruşmeyan bitawî bû. Gelên Sêbînê li dijî desteserkirina meşiyan li navçeya Mêrdî li Sêbînê welatî li taxa Selahattin Eyyûb û Kom bû û bi meşaleyan dest bi meşê kirin. Girseyek û hedavaya Dem Partî meşiyan mîtîng kirin. Parlamenterê Dem Partî Kamuran Tahman axîv û diyar kir ku gelê Kurd ve qayûmê xezmkar qebûl neke û wê desthilatdariya ceberût di demeke ku behsa pêvajoyeke nû kirin qayûm tayîn kirin. Gotinên wan û pratikê wan hev nagirin. Hûn hezar car jî qayûm tayîn bikin gelê Kurd wê dîsa li dijî qayûman têkoşînê bike. Gelê Kurd dixwaze xwe bi xwe bi rêve bibe. Xwedî li ziman, çand û nirxên xwe derbikeve. Kamuran Tanhan herî dawî got desteserkirina şaredariyan êrişa li dijî ziman û çanda gelê Kurd e. Gelê me li dijî vê siyaseta qirêj li ber xwe dide. Ji niha şûn de jî çi pêwîst be em ê bikin. Li Holê 20 çeteyên Daişê hatin girtin. Hêzên Ewlekariya Hundirûn yekîniyên parastina ji YPJ û Hêzê Sûriya Demokratîk Xesedê operasyonê dimeşînin. Di operasyona ewlehiya domdar a li kampa Holê û dora wê heta 20 çete ji şêniyên veşartiyên Daişê hatin girtin, yek jî hate kuştin. Di operasyonê de gelek çek û Cebelxanê jî hatin desteserkirin. Li gurî nûçeya Anhayê operasyon ji gelek aliyan ve li herêma di navbera Holê û Tilhemîz, Hol û Hesekê, Hol êrişa û Şêdadê de bi rêbaza bi rûbre zêdetirî 100 kilometre çarkoşe de demeşandin. Di operasyona tevger û çalakiyên şaneyên çeteyên Daişê tên şopandin. Li Kerboranê qeza çêbû 3 kes jiyana xwe ji destan 5 kes birîndar bûn. Li navçeya Kerborana Mêrdînê şoförê wesayîteke ji kontrolê derket û wesayît xeza kir. Di qezayê de 3 kesan jiyana xwe ji destan. Piştî qezayê tîmên tenduristiyê rizgariyê sevgîcî hebûyerê hatin kirin. Li wesayîtê de 8 kes hebûn. Halim, Hatice û Eyüp Tan ên ji heman malbatî jiyana xwe ji destan 5 kes jî birîndar bûn. Têkildarê qezayê lêpirsîna dest pê kirin. Biryara komkirina rojnameyê Yeni Yaşamê hattayên Dadgeha Cezayê Sulhê ya nöbetdar a Büyükçekmece'ye bi hincê tên wêneyên rêbera po biryara komkirina hejmara çarê mijdarê ya rojnameyê Yeni Yaşamê da. Dilê godan jemên çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.